أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا مولر الله إمد الشيطان أورادو يرمي لله في وتألرن كدين أن وناك النعم إذا انكسموا لبقرة إن جانغي هاندك الله مهدري إلى آية جابان جيغو إديدي ha capanɗe jeego e jeenayi e hino kañum aya jeɗe joomi men daali inna alladina no ɓen amanu gomɗinɓe walladina e ɓen haadu alyahudaɓe wannasara e annasaraɓe wassabiina e rewayɓe koode man amana kala gomɗinɗo billahi allah wal yawmil akhir e ñalande sakkitorde wa amila o golli salihan ko moƴƴi falahum hino wodani ɓe ajruhum joddi maɓɓe ndin inda rabbihim ka joomi maɓɓe wala khawfun kulol ala alayhim e dow maɓɓe wala hum wona kamɓe yahzanuna woni ko sunoto wa id akhadna sanga men nangono mithaqakum ahadiji mon onon bani israil wa rafa'na men ɓanti men towni fawqakum sengo dow mon attura fello tuuri ngon min wi'ani on hudu nange ma ataynakum konko min okki on komin jonni on kon jogitore ɗum de ɓuwatin e soobe e tinnare wadkuru janta ɗon hutoro ma fi konko woni e mayre la'allakum tattaquna ɗum koye fiyi on huɗo allah tumma retti tawallaytum huccituɗon min ba'di dalika ɓaawo ɗi hujjaji ɓanguɗi falawla siwonano fadlullahi ɓural allah moƴƴere allah alaykum e dow mo on wa rahmatuhu e yurmede allah nden si wonano ɗum la kuntum wallahi on laatotono min al khasirina jeyaɗe perduɓe walaqad gomɗi alimtum on andi alhaali alladina a'tadaw ɓen jaggutunoɓe minkum e mo on fi sabti e asawe fa qulna lahum mi wiyani ɓe kunu laate ɗirodata mbaaɗi kulaji khasiina jaasuɗi fa jaalnaha min wayɗen ɗo lette nakalan ko lette yagginirɗe lima bayna yadayha wonande konko woni yeeso ɗum bimana fewndinoɓe fewndo ɗon wama khalfaha e koni ɓaawa ɗum bimana aroyayɓe wa maw'izatan konko ɓen waɗa ko waaju moolanaɓe noon kadi lilmuttaqina wonande huleɓe allah ɓen wa id qala musa jantituma nde annabi musa wi'anno li qawmihi wonande yimɓe makko ɓen inna allaha no allah ya'murukum himo yamira on an tadbahu nde hirtoto bakaratan nagge qalu ɓe wi atattakhiduna e a jogitoto men huswan jalnori qala annabi musa maki a'udhu billahi miɗa mawlora allah an akuna nde mi laatoto min aljahilina jeyaɓe majjuɓe qala ud'u lana rabbaka ɓe wi awa torno men jeyɗoma on yubayyin lana yo ɓanginan men ma hiya duuɓi ngen nagge yo ɓanginan men duuɓi ngen nagge qala on sayi annabi musa maki innahu no joomi yaqulu himo wi'a innaha no ngen nagge nge o yamiri yo on hirsu baqaratun ko nagge ngen nagge la faridun wona mange nge nawyali wala bikrun wona ñalum togosum kadi na ñalum awanum ko fotaynge bayna dhalika hakkude ñala e mange he faf'alu huwe ma tu'maruna konko yamira ɗon selon sattinde qali du'u lana ɓawi torno min rabbaka jomma yubayyin lana yo ɓanginan men ma lawnuha noone majje men andi joni duuɓi majje ko noone on kadi men faala andude qala o wi innahu no kanko allah yaqulu himo wi'a innaha no ngen nagge nge o wi on hirsu baqaratun ko nagge noon safra'u ko soyɗu nge faaɗi on cos nge soyɗi cos lawnuha noone kañum couleur kañum nagge ngen tasurru ino weltina annawirina ndaarayɓe nge no weltina ɓe hakke allah ba
ɗeɗo ayeje ɗo kadi ɗe yiltade ɓanginen e majje berkum famuɗen kum na noon haysino ɗuuɗi koye na haysino ɗuuɗi ko seeɗa famuɗen e hino Allah subhanahu wa ta'ala daali innal ladina no ɓen innal ladina no ɓen tabiti selli ken no ɓen amanu gomɗinɓe ɓen ɗum ko jokkuɓe ɓen muhammadin sallllahu alih wa sallam amanu gomɗinɓe ɓe gongini kala ko Allah yamiri yo gongine ɓe gongini kala ko nelaɗo yamiri yo gongine ɗo noon hiɗen lurri ɗo hiɗen ɓurdi ɗo no woodi e yimɓe goo ɓe jaɓi wo ko nelaɗo maati kon si yaadi e faale maɓɓe ɗen ɓe hoolike ɓe jaɓi ko nelaɗo maati ko wo si tawi yaadi e ko ɓe faala kon ɗon ɓe jaɓay ɓen ɗon cela veut dire wona ko nelaɗo maati kon ɓen ɗon jaɓi haqiqa tan koko ɓe faala kon ko tawde ɓe faala ko ɗum ɓe jaɓi si tawi yaada e faale maɓɓe ɗen ɓe jaɓata ɗum ɗon ko jikku alyahuda afa kullama ja'akum bima la afa kullama ja'akum rasulum bima la tahwa anfusukum istakbartum alyahuda jikku maɓɓe ɓe jaɓay prophète sa ari ɓe jaɓante ko annabajo kono condition yo taw annabaku ngu adduɗa ngun no yaadi e culture maɓɓe on no yaadi e ko ɓe wowti kon no yaadi e alhaali faale maɓɓe ɗen ɗon ko tooli si tawi yaada ɗaɓɓu ka naɓira sa discuti ɓe warama ɗen no woodi e yimɓe goo ɓe tawata hara ɓe jaɓɓi ko nelaɗo maati kon wo si tawi yaadi e ko ɓe tawri kon mawɓe maɓɓe ɓen inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharin mutadin minen men tawno babiraɓe ɓen diina ko ɗum min jokkata no woodi ɓe tawata hara e woɓɓe jaɓi wo ko science on gogini kon si Allah haali hunde karɓe no mais science on kayna ɗum woodi si tawi kañum e science on lorri ɓe hoolata ko Qur'an woli kon ɓen kam no woodi ɓen ɗon ko honɗum rewata ko science ɓe rewata ɓen ɗo wona Allah woni fewi no woodi woɓɓe goo kadi ko seytan rewata rewete ɗum no ɗuuɗi noone mo beeno rewde ko faala kon si hewtoyama to Allah jitodira ton ko fawi gomɗinɗo on ko jaɓugol ko Allah wi kon jaɓa o eto o yurno o faama ko Allah wi kon o jaɓa o gomɗina ɗum o hoolo haysi laɓiki waɗama ka dande o taƴama fi o wi ɗum ko fenande o wiye Allah ko woni kon ko ɓillowni gonga o maaya e hoore ɗum o wuura e hoore ɗum o maaya e hoore ɗum hada huwa tasdiqu jazim gonginal sellungal ma jaa anillahi subhanahu wa ta'ala konko ari ngay e Allah wa ma jaa anir rasul sallallahu alaihi wasallam science wonaali si wona ko huncugol ko yiitugol science wona si wona ko yiitugol konko ɓe yiiti ko on mbo waɗi ko Allah waɗi science on ko yiitugol wodani ɓe ɓe ila fuɗɗa ɗaɓɓiteɓe moƴƴinaali goɗɗum ɓe yiitu hay ko yiɗen ɓe moƴƴini ɗo ɓe yiitu si ɗum ɗo waɗama ɗum ɗo waɗay o téléphone noddugol ɓe yiiti ko goɗɗum ɓe yiiti si ɗum ɗo waɗama ɗum ɗo woniray ni si ɗum ɗo waɗama ɗum ɗo woniray ni hay hunde si wona ɓe hunci hunde ko ɓe waɗi ala joni kamɓe yiituɗo ɓen ewaɓe ɗo on manilladi alam a antum alam amillah kono andi ka ko Allah inna alladina ɓen amanu gomɗi almuhimmu fa alayna no fawi en nde gonginten kala ko ari ngay Allah subahanahu wa ta'ala ko ɗum fawi en gomɗingol
ko ɗum fadi en hoolagol siɓoɗen ɗum hooloɗen ɗum wuuren e ɗum maayen e ɗum ɓuru anaare nden hay bindi gooto nde lutodirani afala yatadabbaruna alquran walaw kana min indi gayri llahi lawajadu fi ikhtilafan kasira e ɓe taskorta alqur'ana hara nde e laatino ko hinaka allah nde iwi pellette harayno lurde buyno e mayre 23 ans alqur'an no jippade aya goto arali yi oɗa ko woli kon ko fenande habaru hay goto lurdirala e mayre science on oɗo ɗaɓɓite ha inna ko ni o ara inna ko fenande waɗi ka waɗade no waɗa fes no wadde kadi amma qur'anu kamɓe lurtawno fewi ko ɗum waɗi qur'anu gonginta science goy yo boy faamdu ɗum qur'anu gonginta science on goy ko science on gonginta qur'anu si on ɗum science on no firtodira ko ɗum waɗi karanokoɓe heewɓe jaɓunoɓe wonde ndi leydi no turdude jaɓunoɓe ka diina buy e maɓɓe ruttike wi ko fenande buy e maɓɓe arti min jaɓaani yiɗugol men andi no hulɓini ha Allah ko wowli kon tawi hiɗen suti e ko o wowli kon tawi en sutaki Allah wi innaɓe kan inna alladina amanu wa amilu salihati lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar ka no ɓen gomɗinɓe ɓe golli golle moƴƴe no wodani ɓe aljannaji no ila sengole aljannaji ɗin camɗi ɗen hooli ɗum kan hoolaki ɗin camɗi wonɗi ka aljanna ɗi dari kay ɗi ilde ɗen hoolino ilde e yii en yiyaali ka kono ɗen hooli camɗi ɗin no ilde ne Allah dani washamsu tajiri li mustaqarrillah nangel no ilde nge yahude hiɗen suti jewde kayen sutaki hiɗen suti yewde ka ko honno hoolorten koye yiyal no ilde wiyen ko sutiɗen ko no dari ko ene woni yawde Allah wi aljanna on camɗi no ilde en yiyaali aljanna en yiyaali camɗi en yiyaali hunde hiɗen jaɓi no ilde koko sutuɗen ɗo ɗin ɗo ɗen sutuɗe yahude hiɗen suti nawigol Allah wallahi nangen yahude engaɗen hewta wonde ko ɗoyino woɓɓe ar daro yeeso en ɗo enen en famata woni kamɓe kono ɓe famiri sa wi enen en famata woni onon on wawata famude kamɓe kono ɓe famiri haqqille jaɓata woni haqqille yiyata haqqille waɗen kono no yiisi kamɓe fa atabiru ya ulil absar taske wona ko goɗɗo ari wolti jaɓete hay si tawi wayin kasro kasabuna hay so ɗum wuɗi wolde ɗen fa alayna an namuta ala ma qalahu llahu subhanahu wa ta'ala wa in khalafana al aktharun hay so ɗum ndike ɓurɓe ɓurde ɗen wonen ko Allah wi ɗon min tum ɓaynati Allah lamdor ñande dargal ko fi won ɗum haade holla leydi no yawde mi hoolaki leydi no yawde komi hooli kon ko nangue no yawde hada huwa aqidati ko ɗum mi fiɗini hay so tawi ɗuuɗi woluɓe ɓen tawta inalladina no ɓen amanu gomɗinɓe ko Allah yi kon fof ɗum ko gomɗinɓe ɓen e mofte Muhammad ɓen fanda ɗon walladina ɓen haadu alyahudaɓe wondunoɓe ɓen e annabi Musa jokkuɓe ɓen annabi Musa wannasara e annasaraɓe jokkuɓe ɓen annabi Isa wa sabiina ɗen ɗon kadi ko fedde goo jeeyaɓe annasara ɗen woni sabiina kadi sabiina ko rewaɓe koode ɗen kadi noon ko fedde goo jeeyaɓe e famille ji annasara ɓen Allah daali man amana billahi kala gomɗinɗo Allah e ɓeeɗo e hino kala gomɗinɗo Allah e nder mofte Muhammad ɓen sallallahu alaihi wasallam gomɗin Muhammad kala gomɗinɗo
Allah e mofte annabi Moussa ɓen tawi mo gomɗini annabi Moussa fewndo annabi Moussa kala gomɗinɗo e annasara ɓen annabi Isa tawi mo gomɗini Allah e annabi Isa e dendagal nelaɓɓen soobi ina en kala accituɗo ko jokki kon jokki annabaje fewniɗon e jamanu mum ko ɗum fandaɗo wonani ɗeɗo fof ko fi nelaɗo tum fanda amma noon ila ñande kala mo nelaɗo nelaɗo yetti e mum haray kanko dagantako no ka o rewira Allah diina gooti wona diina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala gomɗinnoɗo e yimɓe annabi Nuhu ɓen o golli ko moƴƴi kala gomɗinnoɗo e yimɓe annabi Ibrahima o golli ko moƴƴi kala gomɗinɗo fewde yimɓe annabi Salihu yimɓe annabi Lut yimɓe annabi ha hewti Muhammad kala gomɗinɗo annabajo mofte makko ɗen fewdo on annabajo ado annabako makko ngun ittede bi mana ado nelal makko ngal montire sabu jippagol sariya goo wa amila salihan o golli ko moƴƴi gollal wiɗen ngal wiyetake moƴƴal ngal jaɓe ka Allah si wona hara ko hoolisan so waban yo taw ko laaɓungal ko ngal jilla hay e fus ko Allah tungal waɗana yo taw ngal hawnede sawaba bi mana ko nelaɗon jerdi noon kala waɗɗo ɗum e me'en kala e men gomɗinɗo Allah o golli golle moƴƴe Allah daali falahum hino wodani ɓen ɗon wonɗo wonongo e debbo o gorko o paykungo mawɗo pullo kaɗo kala waɗɗo ɗum e ɓiɓɓe adama ɓen falahum no wodani ɓe ajruhum joddi maɓɓe ndin inda rabbihim ka joomi maɓɓe wala khawfun alayhim kulol ala e dow maɓɓe kaɓe fewti toon laara kaɓe maako fes fi laara wala hum ɓe wonali yahzanuna sunatoɓe ko ɓe acci aduna sabu ɓuri ɗum hino yeeso kon ɗum goɗɗo sunanto ko accata ɗon cuumma terengu ma goɗɗum ko accata ɗo aljanna no yeeso makko kon ɗum on mari ko sunano ala hunde on ko sunano siko laamu Allah subhanahu wa ta'ala daali wa idha ra'ayta thamma ra'ayta na'ima wa mulkan kabira si a yii toon a yehi laamu e mawnoji ɓuri siko fi sonnaɓe Allah subhanahu wa ta'ala daali wa zawwajnahum bi hurin 'ain ɓe resinaɓe si tawi hara ko fi cuuɗi Allah daali alladina tagow lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun siko fi cuuɗi Allah yiɗen no wodani ɓe samurji no maha dow samurji no Allah raɓɓin yoyi mabniyatun ko taga ɗum haka maha ɗum haka hattigo to kon ɗum fi ɗum ɗon hatta goɗɗo si ɗum ɗo si haɗi goɗɗo heɓre ɗum toon aɗa no mulɗini han wala hum ɓe wona kamɓe yani yahzanuna woni ko sunata wonata aljanna loke ngal janna wa id akhadna Allah subhanahu sifanade en ɗo ko feƴƴi hakkude annabi Moussa e ɓe ɓen e bani Israila wa id akhadna sanga men nangono mithaqakum ahadiji mon onon bani Israila cela veut dire mama soroɓe mon min nangi ahade wote mithaq ko ahadi tekkinadi tentinirandi dewta kadi wondore hoore mum si mi wi'i janngo mi yahay nani a wi awa hare yetti ahadi janngo mi yahay ko ahadi ɗum ɗon yiyete si mi watti noon wallahi janngo mi yahay hare woni mithaq jonum wa qad ja'altumullaha alaykum kafila Allah wattama ɗon on dewti Allah ɗon ko ɗum wiyete mithaq yani mithaq awolazu ɓuri tiiɗude minal ahadi sanga min nanguno ahadiji mon ɗin on faami ko différence hakkude ahadi e mithaq yiɗen foti wondore dewtama e hoore waɗo wiyete mithaq si tawi wondore dewta ko ahadi wiyete fuu noon no yamira e hunne wa awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula fuu no yamira e hunne kono si ɗum ɗa noon waɗama haare ko ɗon noon ɓuri tentude wa rafa'na min ɓanti fawqakum sengo dow mum attura fella tuuri ngon ngo ɓanta e hoore maɓɓe fi hulɓingol ɓe ko bandi hulɓingol ɓe fi yoɓe yacco si ɓe hulata Allah bete ɓe hula ta fella ngo ñoƴƴuɓe andi ko ɗum Allah addin sariyaji ɗi fi si a hulata ta Allah ñaawa awa huleɗa hula nangede sote ma piye hertine
ko ɗum waɗi si tawi neɗɗo o hulata Allah o hulakadi nanguede soke ñaawe piye on waɗay ko faala wo ko honɗum waɗi ɓe lamɓe men no wadde ko koɓe faala e ɓe wadde ɓe sena jooɗoɗa ndaara fenamen en hiile laaɓi pos ta ɓe wonayi ɗon fiyon ɗum ɓe hula nanguede ñaawe soke andu africain ɗuuɗa ɓe hula nanguede ñaawe soke ɓe hula darnede yeeso Allah ɓe ñaawe ko ɗum gatte waɗa ko ɓe faala ɓe ari fi Allah ɓe inna fiyu Allah honno ko addi diine ko fiye faamodire tum yeeso ton c'est pas vrai nayin tum ɓa ko yeeso woni min ko si tawi hara wonino ɓaawo wiya eja ko wola ko fenade kono ɓa ko yeeso wontirata ko wola ko wontirali ɓaawo amade wattila e muɗum nani fello ngon ɓanta e hoore maɓɓe Allah yo hudu nangue jogite ma ataynakum komi okki on ko cela veut dire tawreta koɓe okka ɗo jogitore ɗum bi uwatin soobe e tinnade o men wawi firde ko noon ɓe firno ɗon ko soobe ko jiddin wajiti haadin wote bi jiddin ko soobe wajiti haadin ko tinnare jogitore ɗum soobe e tinnare wadkuru janton cela veut dire jantugol ngol ɗon wadkuru jantoɗo ma fihi kowoni kon e mayre ko ɗum fanda ɗum jangon faamon huutoron ko woni kon e mayre ñaawoje ɗen ka deftere gollitiron ko yamira ko yo gomɗine gomɗinon ko yamira kon yo hute huto ɗon no woodi ka alqur'ana ko yamira yo hute on ɗum wona hon ɗum ɗo yamira na en hoolo wonde Allah no mari ɓiɗɗo ka heɓaki wiɓe Allah no mari ɓiɗɗo no woodi yiɓe Allah no mari ɓiɗɗo e ɗuuɗi yiɓen Allah no mari ɓiɗɗo hiɓe yamira en huto ɗum ɗon wona en hoolo mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah nam wadkuru jantoɗon mbi mana jangon faamon ma fi koni kon e mayre gollitiron kadi si on waɗi ɗum la allakum tattaqun no tijjande hulo ton oɗo ɓen belaji onon on hula e Allah Allah subhanahu wa ta'ala summa refti tawallaytum huccituɗon min ba'di zalika ɓaawo koko ɗi dalilaji fof koko haaldita ɗon wooduɗon wattuɗon ɗon kadi koko felnogon ɓanta e hoore mon ɗum ɗo fof ɓaawo ɗum ɗo fof huccituɗon cela veut dire tawallaytum a'rabtum ɓurni ɗon sali ɗon min ba'di zalika ɓaawo ko mbi ahadi ɗo falawla si wonano fadlullahi ɓural Allah saabu Allah ko jaɓi kon no ɓuruma no ɓuri on si wonano moƴƴere Allah men awa alaykum e dow mon wa rahmatuhu si wonano yurmede Allah nde o hawjanta nden jiyaɗo makko on o nennanaymo fiye o tuuba o rutto himo nodda doguɗo on aruga sifa Allah ala himo nodda neɗɗo huccimo dogi few inna Allah inna aruga mi hafranama si wonano ɓural Allah yurmede Allah la on yiwɗon ɓe oɗo laamu ko laamul kasami ko laamu wondore na mi wejjitumo lakuntum wallahi on laatotono minal khasirin jeyaɗe perduɓe ko honɗum wiyete perduɗo ko neɗɗo mo heɓali ko faala o daɗali ko o huuli ko wiyete perdu Allah ɓaawa ɗum o ɓangini kadi ñaawore goo kadi ko feƴƴi hakkude bani israila wala ɗat gomɗi alimtum on andi alhaali on ɓanginanama alhaali allahina ɓen i'tadaw jaggutunoɓe min ko e moon fi sabte e asawe yawtuɓe jaggitere ko yawtugol keerol ɓeɗo ko fi maɓɓe no ɓangina ka simore a araf was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat albahar id ya'duna fi sabtihim إذ يأذون في السبت ويوم إذ تأتيهم هيتان يوم سبتهم سرعا ويوم لا سبتهم لا تأتيهم Allah daali landiɓe fiiɓe hoɗunoɓe atakko maayo sanga ɓe jaggiteno e asawe ñande tawi ko asawe liɗɗi maɓɓe ɗin arataɓe few ñande wona asawe ɗi ara ñande tawi ko asawe ɗi ara isatihi tan yawma sabtihi ñande tawi ko asawe liɗɗi ɗin ara humba ka hoore ndiyam ñande wona asawe ɗi arata few Allah ko ni jarribori ɓe e hino ɗo ɓami wi on mo be ka woni ɗon no woodi ko yamira no woodi ko haɗa
si a yeeyay woni ɗe haɗa ñamugol riba ɗe haɗa wondugol e ngengu ɗe haɗa wondugol hay so a goonga woni wallahi o téléphone ɗo ko 1 million mi soodiri sa sooday 1 million 500 ma 1 million 100 000 soodi kono komi soodiri wallahi ko 1 million ɗulle ko 1 million mi soodiri hiɗa haɗa hay siko goonga hiɗa haɗa wondugol e yeeygol hay siko goonga ko ɗum soodirɗa ko ɗum mi yeeyata si a sooday ko ɗum mi yeeyata sel wondugol ɗa haɗa ñamugol riba ɗa haɗa si tawi mo beeɗe e golle mum mo bee ka wonɗon no woni ko haɗa ɓeeɗo tawi ko kaddande cangol ɓe woni e yungoto kamɓe yungago wonno golle maɓɓe Allah haɗi ɗe yungagol e affaire fuu ɗum koko sakkina balɗe ɗe heddiɗen fof yeehe nanngol liƴƴi no fawira ɗum kono nde ñalaade ɗo acci e ɗon kono ɓe waɗi e deside ɓa ko Allah haɗiraali e gasatama ni ɓa tawi Allah anndi koɓe ko bandi o ɓeyden ɓe jarrabuyi anndi ko ɓuri kon e si a naati e golle tawi siko a yeeyowo tawa ko golle hum ɗo kum dagaki koɗano dagi o wi'ima ya acci ko kum dagaki ɗa a jaɓali Allah daali sanastadrijuhum min haythu la ya'lamuna o kalay hella koyɗa fof takara han woni yarde kum o haɗuma ɗa a jaɓali accide udita dambu kum ɗon tawa tiyow kum ko ɗo woni fintinde jarde kema tawa artike on ko ɗon woni arde sonde ɗon so acciti ɗon sofa kadi won moƴƴa noon sofa kadi moƴƴa noon kono Allah subahanahu wa taala darnotoma woni o darnotoma woni ko darndagol si a acciti ɗon kulol Allah udditante dambugal yaajungal docteur Mouhammadou Wuri Bari ɓe waɗi men misal fii ɗum goɗɗo goo ɓe wi kamɓe tigi nodda goɗɗo goo laatnimo gollayno ko harmi o heɓano wona 200 millions intérêt e nder hitande nden e kunkum harmi ɗon martiji ɓuuri ko o yeeya jiyo makko on yeehi tawa bayano docteur Wuri ma darsu e yeehi o yeeti be makko awade baba ɗum ɗo no harmi accite ɗum ɗo o wimi ala mi accitira ɗum ɗo somi accitiri ɗum ɗo mi ɗiɗi gonne heɓude kon ɗo ɗum gasata mi ala mi accitira ɗum ɗo jiwum kun soñji mo ha jiwum kun noddi docteur a direct kanko makko ɓe yewti e fii ɗum wi no harmi jiwum kun soñji ɗo makko haɓe makko acciti baaba makko acciti o sansi o ardiri goɗɗum pilasi konko addayno konko harmi ɗon ɓe toɗɗanaki men kon ɗo wonno addude o addiri goɗɗum pilasi konko o addayno ɗon jiwum kum ɓawonti hitande ɓe noddi kamɓe docteur tigi sifani men ɓe noddi ɓe wi ko 400 millions ɓe woni heɓde joni intérêt e nder hitande men tout konka ko harmi konka ardayno ɗon ɓaɗon wattano ko dagi ari ko 200 joni wonti 400 millions ɓe heɓata intérêt nder hitande nden e kum jol kum ɓe huuli Allah e muɗum ɓe wattiti daari ko Allah daali kon wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib huulen Allah tum woɗɗitoɗe ko haɗi en kon ɓeɗo ɓe haɗa yungagol e affaire ɓe sali Allah jarribiɓe ɗon tawi sikoye affaire liƴƴi ɗin aray dongal e wakkande si wona affaire ɗi suuɗota kata hamɓe heɓirta ɓe waɗi politique ɓe yimmi joni awa hollen Allah ƴoyre ɓe yahi ɓe asi gayka no woɓɓe sifota noon ka takko maayo ɓe asi gayka ka takko maayo ha luggi ɓe acci ha ñande affaire ɓe waɗi fossé hum liƴƴi ɗin fof ili yeehi ka fossé hum ɗon yeehi ha gaykan heewi ɓe uddi ɓe acci ha affaire feƴƴi waari ɓe windi ɓe landa ɓe enni kamɓe no affaire ɓe windi fof tawi kon tuma ɓe nanguiɗi koye affaire ɓe nanguiɗi son ɗo sifani fi en ɗo ko ɓen ɗowni ko halka waɗa kulaji tumma rete so wallaytum huccituɗani adali wala gadi gomɗi alimtumul ladina on andi ɗen itada jaggude min koye moom fissabete affaire fa ɓulna lahum no wiyani ɓe kuunu laate ɓiradatan mbaaɗi ɗi mana kulaji hoosi in har kadi ko jasude kono est ce que ko kañum kulaji ɗi woni ɗiɗo wona kanji ni dey tagueɗe ɓiɓɓe aroɓe ɓen tawi ɗiɗo no woodi nelaɗo ɓangini kadi Allah halkali yimɓe waɗani ɓe jurriya Allah halkali yimɓe o waɗani ɓen ɓe halki jurriya taɓe na ɗum hayno ɗum andino kono woni ɓeya kono woni halkaɓe ɓen Allah halkali yimɓe waɗana ɓe jurriya nam
donc ara in ɗon ko ɗin ɗon heɓano durriya wa kadalika wattano ɓen kose woɓɓe kadi waɗno kose ñaamuɓe ɓen pilawal ñiiri ngal jittinanago e annabi Isa ɓe ñaami ɓe yeddi Allah ko ɓen no waɗa kose nam on andi ko honno mi waɗi ɓen ɗon mi wiyani ɓe ɗo woni kulaji ɗa Allah kan si o faalama goɗɗum ko yo wi'u kun fayakun kulaji jasuɗi kadi fa jaalnaha min waɗi komin halki ɓen kon nakalan lette yaggimirɗe wiyete nakal koko yaggimira goɗɗo siwata o wattu nakalan ko lette ko yaggimir ɗum lima bayna yadayha konko woni yeeso mum cela veut dire ɓen ɓe waɗi e jamanu mum fanda bayna yadayha ɗon ɓen ɓe waɗi e tawde mum e kala on mo yetti e mum e on ɗon saayi wama halfaha e ko woni ɓaawa ɗum dimana kala artoyɓe ha ñandadar ngal ɓe jangi on ɗon issa ɓe anda ɓeɗo ko honɗum waɗa ko honɗum addi yoɓe halke ko hunde kaari ɓe waɗi ko Allah ɓe yeddi hunde wotere fetti kadi ɓe yeddiri Allah ko ɗum waɗi enen hiɗe bungina enen a yedde Allah ɗo duuɓi gomɗina bindi goto o effasanama kala ko bonnuɗa kon o hattata ɗon si o effasanima ko boni kon o winda kadi ko moƴƴi pilasi mum kadi sifa Allah ala sona ɗum ko bonnuɗa kon mi accanima wujjalan ɗo joni 10 000 mi nangama minna mi accanima komi wujjima ko e hoore kadi mi okkima on 10 000 mi watti ka 10 000 ɗon mi amoyi mi accanima kan kono adduga bete mi accanima kan mi okkima ko wujjiɗa kon bete kono ɓeydanama kadi sifa Allah ala hewun wa maw'idatan ɗum ko waaju lil muttaqina wonande hulayɓe Allah ɓen Allah hertini waaju ɗum wonande hulayɓe Allah ɓen sabu ko ɓen naftorta waaju ko hulayɓe Allah ɓen naftorta waajede mo hulata Allah ko neeɓa waajo nafatama on fewi ɓaawa ɗum wayde qala Musa sa ganna Musa yamde qawmi wonande yimɓe makko ɓen inna allaha no Allah ya'murukum mo yamira on an tadbahu baqara nde hirta toon nagge leyɓe waɗi goɗɗo e maɓɓe hakkene maɓɓe toon janngo inchallah en waɗay issa ko yewtira fijan ɗon nagge qalu ɓe wi atattakhiduna huzwa e a jogitata men jalnore a jalay men woni menen meɗen maapi fiye min anndu musidɗa men waraɗo e ayiɗo min hisnayi kadi kasi wona tew ƴakkuɗe andata ko hombo wari qala wi a'udhu billahi miɗa fatto e Allah miɗa mawlora Allah an akuna nde mi laatoto minal jahilin jaaɗe e majjuɓe ko majjuɓe ɓen jalata goɗɗo watta jalnori sa yi goɗɗo ne jala goɗɗo tum andu on ko majjuɗo qalu ɓe yudu lana awa torna min rabbaka jomma yubayyin lana yo ɓanginan men ma hiya ko woni ngen nagge oɗo ngal o su'al ɗo ngal landal ɗo ko duuɓi ɗin ɗe faala andude duuɓi nagge ko ñale ka ko wiije ka ko dikki ko jattaki ka ko mange ko wonɗum ko duuɓi nagge men faala andude qala o wi andam Musa innahu no Allah yaqulu Allah ko wino ko bagaratan ndaare ko nakira waɗi bakaratan nagge o nagge ɗe wiyano Allah sattinanaali ɓe sattini Allah sattinani ɓe si ɓe nanngol nagge o ɓe hirti e alawa sattude kono yiye janngo honnuɓe heɓuno mum sattende toon ɓaaɓe tawi ɓe sattini qala Allah dal innahu no Allah anna Musa maaki innahu no Allah yaquli no wiya innaha no ngen nagge baqaratin ko nagge noon la faridum wona ñale tew wala bikrum wona mange kadi la faridum wona mange wote bikru ko jiwo no woodi noon firruɓe ni wonde faridum ko jiwo on ko ɗo woni bikrum ko mange ngen kono bikri ko jiwum togoto wiyete bikri la faridum wona mange nge nawya wala bikrum wona kadi ñalum togosum awanum ko fotange bayna dalika hakkude ñale e mange awa ko wiije fasalu huwe ma tu'maruno konko yamira ɗon hirse ɓe jaɓaali ɓe saftini Allah saftini kadi qalu du'u lana rabbaka ɓe wi torno men joomi noddan men joomi ma yubayyin lana yo ɓanginan men ma lawnuha kowoni noone majje min andi duuɓi ɗin meɗen faala andude kadi noone ko wollowe ka ko caaɗe ka ko honno nge wayi wala annam Musa ɓawi naafi kanko tigi o hulay landagol hulata landede kadi o wi innahu no Allah yaqulimo wiya innaha no ngen naggi nge o wi yon hirsu baqaratun ko nagge noon kono ngesi hori sofra'u ko soyɗi nge feƴƴi wojjugol nge yeehi ha nge soyɗi maron wiyete ko soyɗi sofra'u
soyɗi nge faaji on cos cela veut dire toɓɓum hay hunde ala e majje si woni no soyɗi cos no wojji cos no rawni ten no ɓawli nir cela veut dire jilla hay e hunde nani wiyetake cos si jilli ko ɓawli si jilli wiyetake no wojji cos no ɓawli mir si tawi ko rawni kon jilli wiyetake no rawni teeŋi cela veut dire faaƴi on ko cos hay hunde jilla